Poznati advokat Saša Borojević danas je u svom video live-u vidno uzbuđen objavio vest o najnovijoj vrlo spornoj izložbi slika u Beogradu. Naime, izložba je prezentovana u salonu Muzeja savremene umetnosti u ulici Pariskoj 14 u Beogradu, u samom centru grada. Slikarki Biljani Đurđević za inspiraciju za svoje slike poslužile su fotografije mučene dece iz afere Pizzagate. Priča o teoriji zavere Pizzagate počela je početkom novembra 2016. godine kada je Wikileaks objavio mailove Johna Podeste, tadašnjeg šefa kampanje Hillary Clinton. Aferu svetskoj javnosti obeledanio je Trump, kao i Epsteinovo poznato pedofilsko ostrvo i koja je bila njegova stvarna namena. Na njega su dolazili svetski moćnici kako bi imali odnose sa maloletnim licima. Bilo je tu mnogo kriminalnih radnji, od mučenja i zlostavljanja dece do ubistva. Morbidno je kako je neko uopšte došao na ideju da inspiraciju za svoje umetničko izražavanje potraži u fotografijama žrtava, koje su služile kao dokaz na sudu protiv Epsteina, vlasnika pedo ostrva. Iz kog razloga je umetnica baš našla inspiraciju u goloj, zlostavljenoj, mučenoj, silovanoj, čak i ubijenoj deci? Kome ide u prilog da se stvara armija traumatizovanih ljudi prilikom posete umetničkoj galeriji? Saša Borojević je svoje izlaganje završio zaključkom da se uveliko sprovodi seksualizacija naše dece, što je vrlo opasno. Da li umetnica koja ima iza sebe dosta izložbi u zemlji i inostranstvu, mnogo puta nagrađivana, radila je kao docent na Fakultetu likovnih umetnosti, bilo potrebno ekstremno obraćanje javnosti uz flertovanje sa satanizmom? U svakoj profesiji postoje moral i etika i njome nisu lišeni ni umetnici i ne mogu sve svrstati u umetničku slobodu i inspiraciju. Njihova profesija ipak nije lišena određenih ograničenja. Kršenjem ograničenja oni najčešće uživaju u tome i kao opravdanje nalaze u izgovoru da je u pitanju originalnost. Umetnička inspiracija mora biti ograničena moralom kako se ne bi prešla crvena linija i u toj profesiji. Biljana Đurđević je ispala samo bleda kopija Marine Abramović, pa ako je to htela, uspela je. Nekada su umetnici za mnogo manje stvari odlazili u zatvor, da čovjek kada naleti na ovako iščašenu umetnost prosto zažali za starim vremenima.